Ai le amataina le pokalame le afiafi mo mo lava na fafta yatu to uma lava mo fai on ma o man nei tula na ngona lava le nga fafta ile tua ono mo fai fea na tato fai pa ana po lo tato so taipe I lunga nei tula ia ma tu lango mai ma tu talo ma o te tonu la o tu lango mai ia e ala fo ile to mafuta mai tai me o nia o onga ia e langona I lava le nga fafta me la nga fa ngai tia o lo mawhai o na tātou whaasoa I lunga o a foi o a wala whaona pone o whaingo whia o na tātou mafuta. Ia, se whai atu se tala foi. Ia, whaftai tele lava mo upu whala I au, upu whala te tele, o faamalosi la o tau tatalo, whaftai tele lava, ngona lava le oli ma le vi inga, whafoi lava I lo tātou tama. Ia ona o tau lango sua ma tau tatalo ia male mawhai e o mai e le nganga o le tua so whaftai tele lava mo upu whaitau atu fo I tu comments ia tele lava ina le o watu se whamatalanga ia e whamanuia tele lava le tua ia te o tau God bless you ia anga lele atu ia te o tau ia e fo nei tu la o I foi se upu pa o papa I lau whafonga ia fale le o tua I o tō whilangalo. Ma ngalo I tātou no toto tātou li o Yesu Kiriso. E ato tō me umame leia te ia. Ia e whamanuele atua ia te o tō. Ma te alofa te leia te o tō. Ona suafo le tātou li o Yesu Kiriso. I o tō manuia. Ma soifua. Toi whatalo watu na malo le tātou mafutanga e le ngata I leo tātou e kāle sia mai lātou wholo mwhai ona māua mai e le nei tūla e ala ia o onga mai la fionga le tua ai se u tātou tatalo e li ana mātou ta maanga le mai la ufio ne fiafi so soni mai oanga ngapa ia o lava le mātou so soni sili mātou te wala au wha unga mai atu au mātou mutai ia e wha uina ai la ufionga awa o uina lo mātou tua ia e ala lelo matoli I tapena ngai pe ona yaila o fio I te tono ala o fio pa ia so son mai oi a mata mela o fio fa o se e fa I wina lo vi in ona o Yesu amen ma amen ia le fia fita fatalo fatu le malo tato maftanga tato tasi pe na yai I tato cell groups po maftanga fatu spa ia fia fio solulu ia lo fa wa watu ia tato o ngai lunga o le tato I tu laule nei ona o onga lo fa peona fa wa mai I taimi sa fa peona ele lockdown peona ia le watu e amata nei tato maftanga po tato maftanga o ile fionga le tu ina ia mafai pea ona o ina pea ile upole tu mai le taimi il tato ngarwenga male kale si aro tato ina il fa uina o Mealofa le nganga pa ia pe fo ia le kale sia mantu fo ila e iva Mealofa ia le nganga pa ia fo ia mo le kale sia mo le fa ngalue ina I te tono ina ia fa pe ona tupu le kale sia malosi mo mawa mo motu I me fa le nganga pe ona fina ngalo ile tua I te tono la ngaluenga ina ia fatino inai e ala la so soani le nganga pa ia le il fatino no Mealofa bo ia fo mai mo tato esa tato tato noi I Mealofa ia e whaaleuina le pe ona ia le ngangana SS o le whamtala ina o ngangana
ia ma le perfetanga me la ia whaleo mai ia whaleo mai pe fonga ina mai e se whao muli mole e kalesia ona sola ia mo Mealofa isi Mealofa e tolu o Mealofa la ia tolu e whaeloa mai se mea Nea la ia le upol poto o le upol malamalama ia ma le afo e so e na o afo o nganga ia ma Mealofa la ia muli e tolu i vai Mealofa le tatu tatanoi o Mealofa la ia lo ia le mana matauti o le atua pe whaeloa sisi le ese ngalui o le Agaga Paia o le Mealofa momula le sa tatu tatanoi vai aso le ntenei o le Mealofa le o le afo i o le whatutua ma le whainga o Vaega ia e fata o mai lope fata tia mai le faamalolo ina po le faamalolo e mai o le Mealofa la le o lo fali ele mana matautia o le Agaga Paia o le atu au fo ia le kalesia fa mai o tufa mai ele Agaga Paia Mealofa ni tono le kalesia pe o le fa pena na tato e kalesia o le tino ke wisa po le kalesia le tua ile la langiato e au fia ia ngā luenga nei. O lo wafa pentu whaina mai mo e kalesia. E te tonu whaatotoma te tonu Mealofa nei. I le whaonga ina te tonu ngā luenga. Ma i whaingo fia o na whaatinoina. Ia au ngā lue mai le ngā ngole. Tua le la tātou whapea se i whawaula le aso nei whamarolonga o mai. Pe whamarolo mai. O nei e whaiasi te leo o nei o onga. Mai o mei o lo whea ngai pia mai tātou le te leo aso. Ele ngata leo tātou soifuanga nei e ono awhia tātou i mai mawha mai. Ono le tātou tu iele laulangi nei o leo to ato. Tō mea taruna pa uta ngata mai le amatanga. Ia atamu maewa. Ia pita iane la. Leo to e whaafo i mai whaamalolonga le hala ia ke riso Yesu. O le mea la lea. Ua tā waile ne fiafi. Ia on tātou to e whaamaotim tātou tātano ai. Mantua mai. E ese le Mealofa le whaamalolo o mai. E ese le whaamalolonga e ala mai il polo inga sili po le Great Commission ele fa mai Yesu ia ila to umo e fa tu fa mai o nei to watu ile la ni ia fa ilo atu ia le leo le li baptiso e te la to sa fa te male alo male nga pa ia fa mai o to wa o fo ia te la to me umo fa ia to o to ia so umalama si i ho nga ta anga me umo lenta la no ile fa umo tu si e fo i mateo ai le fa ia la polo inga le fa pe upo Yesu o tuina mai te ole pule mai le langi ile langi ma le langi ngi fa mai o tuina te to e olo ina e fa tau nuina la le polo inga sisili le tala no mai ele tu si ai fo ia amareko ta po suma leon fa mai e to te e muli at foi fai longa ne te to o mene o fai longa mamana ne o Mealofa ne le Agaga Paia e muli atu ia te tatu o e te tonu ma fa tu le tu ele muli la tātou i whailonga. E muli mai whailonga ia tātou e whaatutu. Al whawhitau li lei, o tau whtule ma tau muli solo po whele la tupu e wha i se Vaega, lei e muli mai ai tātou e tātou whaatutua. O i la wha mai, e whae e whai o tau lima i lunga o e mamai, ma faamalolo ina i lato. Lea la ia i Vaega i e lua, ala tātou tatano mo muala i le Mealofa, o le faamalolo ina mai. O lo whaingoina la i al faamalolo mai whapea o Mealofa e faamalolo ina ima i Mealofa ni e valu mai Mealofa ni e iwa e whamai e fua i le tasi le Mealofa o le upol poto o le upol malamalama o le perfetanga le ngatelna o le afoi o le tautala ingana i se ese whamtala ina nganga ai a o mai lo faamalolo mai fa mai o fo ina fo i se tasi o Mealofa e le tasi la Mealofa ai tele la Mealofa ia e pe o le olo ngā lului fatasi i le taimi lea e whaiele ngā luenga pe o mai ele e fina ngalo le tua ina ia whape o na whaamalolo ina la se tangata i le taimi lea o le fina ngalo i le tua ma olo i eilon fina ngalo e whaamalolo ina tangata i le vanga mo mola le la tatano i le neia fiafi o le tulanga le whaamalolo ngai ala mai ile suenga o le anganga ilo aila le toenga tangata le o lo afia le mai ala i anganga ia afia ai o nganga la nge masani na vea ma apo se me o lo fa ponga ia le mai po se fa mai o afia se tangata le anganga e ma faiona ta ua fa apia the spirit of infirmity
le nganga la le o le mai ma tau lia la o le nganga e le ngata fo inga e ma fai la fai lo mai o lo ye le nganga fo le pe o lo fa pena vai ai lunga lo fa a fia tangata the spirit of weariness wale ye ton o le fa malolo Yesu e na mai fa pe le la pe le tele la taimi o tangata fo le nga e to ai fa mai ele tau te le fa le nga ina nga luenga ma le poto mata le ni wa avele tu tangata mo le fa malolo ai afa pe fa wa wa lava le mai le o umanga o le fa le mai fa mai le fa le mai le o yese mai a le lava la ngona le tino nga ngase ma vai ma le malos o ila me fa yona tatu fa pe e ye la le nganga le mai le nga lue mai tu le fa pe le nganga le kanesa le nganga le o lo fa pe ona itu o le ngonga o le nganga le mai le wa mata diso se me yese ngo ai fo ni ngalo fa so se me ile ngo fa longo le so fo Yesu ke wiso mo sita yai le lang fa me fo la tala le o Yesu ke wiso mta bule su mata se lu ko nga umana o yo no so fo i mai Yesu mai lunga le monga sau o a fo i o fa tale tu la so salu Yesu te talo mta pu nga lu ai fa me lona o so a o mai te matope fa fen talo ai sia so se taime mai na mafuta le o Yesu ke wiso le mafutanga te talo mantama e fo i mai ya ye va venga mama i fa maloloi le la fa mai lola ia le upo Yesu ile fa upo lus ful mai ai a fai o le aso le atua o te tuli ai te moni wo o mai lava ya te o to le malo le atua fa mai o le aso le nei le u fa te tau i Mealofa ia la ngai mai e to tuli te moni a wa fa le la umo na fiole Yesu le lang a o le lava mai wo va tu lola ya te o to le pulele e so le ngata mal malo si umala volfi o lona winga o le wa ia i tātou la le pulele o mwhai whala mwha Mealofa ina le kālesia ina e wha pēo na wha malolo ina mai ina ua wha pēo na mana o pe whine ngalo i le tua i se te me wha tino iai o le ngā ruanga la nei o le wha malolo mai e mawhai o na tātou whaia e le ngata fo le whasausoani ngā ruanga wha sa loto po le o le afo le Ministry of Deliverance a mwa whala le awa toila le nganga le e iloa toi le nganga le i tua tangata e pe whala le nganga ngungu le la ngai ai fo i temile sa fia toi le di o lo fa peona i tangata lo fa peona ona na afia nganga i tua o ni tangata antu la o nganga i le ngalu mai o le upe o no te el tangata o le fa peona sa lo toi ara ngalu fa la ni fa sa lo to on desi fo le a matanga lo ngata to e kalesia deliverance po a onga matua i tele tangata o mo mawina il ma rosi la lo mana le fa malolo le e la le deliverance por fa sa tong te pe fala fine le sa ile nganga le vai le mai le sa fa no wai le Lucas Humalton ya le fa la fino ape amo ai fa mai le fa no wa le la fa to lo Yesu ya fa le ngalo le nganga le weakness le nganga le vai wanga e na le il mta puna e sumatolo tu se luka o lo ta o mai le nganga vai le nganga la le pe o ilungo fin e tango lo le Yesu wiso fa le ngalo le marosi o le nganga le e te o ko to ti a ma si lo motua o le mona felu lo o me o fa pe on fa tinga nei man to fo la ina o tuli fa fo Yesu le fo le nganga le ngungu le fa mai fo ya to fa mai en ta po iver mata yo fa mai wala o fa auto wala to o mai ya tia e tangata ngungu fa mai wo ti neuna le te moni fa mai wo tuli le te moni ona tau tala mai ai le o le ngungu o le nganga le sai tu i o le nganga o le ngungu ai fa mai na tango to Yesu tuli le nganga le la le me utu ya malolo te matiti le ya to tala mai lo wala u malo si walo ese le nganga le sai tu ia le fa pinga fo itanga tai tinunia te moni sai tio la to nganga la to tangata le nganga le ale la we le Mealofa le faamalolo e lo atu ila i le nganga le tu ia ona fatino lona ia te pela me fa long mai e tele o Mealofa e nga lo fatasi male mal faamalolo ngama le la we lo atu le nganga le tu le nganga le mai tu le nganga ngu le nganga kanes le te fa long ai afele nga lo nga fa lot e te fa long tanga lo fatino ina nga lo nga e te tala malo se ia nganga ye tu e le fa ila tanga tele le nganga le ngate na te fa tonu le nganga le wa ono le o le Mealofa le o le wanga do mai le suenga nganga ma le Mealofa fa malolo ma
mai ta mai la e so ta ia la Mealofa tele ne ina ia mafai ona tino mai mele fina ngalo ile tu ia fa sa loto mai ia malolo tangata ila ngata foi lenga o fa malolo ngai ala mai ile upol malama e te mi fa pe ngalu e ta to foi le o ile ia la ia le Mealofa le o fa malolo mai e mafai foi na o tu le upol malama ia te ina ngalu e mai la ia o tele la o te mi fa malolo mai o la fai lo atu le tua le upol malama e fa apitoa ai lo fina ngalo le o lo fa peona fina ngalo le e fa malolo le te fai la na hala ni Mealofa tatu te lo ai se lo mana fo le pe se supernatural knowing e te le ma fa pe se me fo le e te o wina fo le pe te tau loto in I tell you how we found this and you know that you know o le tenga lue atu ale wo o malanga o le atu ma te fo ele tai o Mealofa o le fa nga ina le taimi o lo mo mi ai le fa nga ina o Mealofa le taimi le a fa bela le ise mai e ma sai ni la ona wala mai fa pena o se malama fo ilo ngole o nga lue mai la Mealofa le o le upol malama le ufa lo atu e toi ma le fa malolonga le latino mai a fa bela le to tele tanga le te ile ministry time e ia la tanga te fa longo tunga o le lava e watu lo loto mai le atu ona le wala wo e loa e le ngata fo ina e me failo tonu to alta ngata le ati oi langa le wa watu malama le mai le atu e o fo ila le mela lo afia ia po se vai ngolo na tangata po se totonga na te malama le leia isa langa fo langa le wanga lu fa tasi ma le upol malama le wa ma e malama le fo ila o le tonu ale le la fa malolo ina e le ngata na ele foi ele fa malolonga ai pe wa ise me foi le pe wa ilo loto foi le pe o le mfanta fiofia le wa fa longo o tu wa mal mele mo wa lo foi la wa le to fefe foi la a wa lo to no la tala fa temile a wa le wa matu ya te o le wa lo la afianga la afia a to no sei si te me fa longo tanga ta ye pa fa pe e o mai te me ngalulu ai ngalue le Mealofa ne fa malolo ma yelo ngalulu e ta watua e le ta watu le ngo ai fa pe atu o lo ye se si i lo tu tau matau o lo ye se afianga o lo fatu o le fena no mo mai ai o le upol malama le watu ina mai te ye malama mai e le fa pe mai o te le mo tonu po lo fatu po lo wate le fa le tonu po le le e mai sa o le mela wa mai le tu i le taimile o le to ye fa la se po le ya te o le si wala ngā taimi, e pe e te ilo atu se whaalinga fo ilele. E te ilo atu tangata lea, o lo nauru lea a fia, e pe lai te ilo atu mai e pe se whaalinga, e te vai atu o lima lai tango sa o leu, e leo tango le manawa, a lai tango sa o leu, o na leu po le poto lea wa, watu o le whaamano longa lai e leu po le malam. I te mi e tātou te ngaru lue ma tangata, o le Mealofa aia, o le Mealofa mai le atua, a le fina ngalo le atua, o lo na alofa i tangata. E le whapela se me whanga pe whanene e aise tangata pe awa pe o ia le fuo nā no lato aise se o fia malolo i si malolo i ma pe fia malolo e le whapenga le whaingo le Mealofa le o le Mealofa le e a mai e le anganga whame e tufa mai e le anganga o le atua e whatatau i le taimi i le tangata o lo fina ngalo i ia nā ngā isa o tulola a oisi la taimi pe le ue whanonga mai e mawala le upo le malama mua o le a fo i o le suenga le nganga le ngai e lo le nganga le tuolma o le taimi la le wa mai le malama ia te unga lua mai le upo le malama fatasi le fa malolo nga le wat le la eva ai o ni se taimi e fa sino tonu mai e le upo le malama se tangata te la taimi e fa sino sa o te ia o le o fumumu e fa na suma ia e le la te i tangata le o fumumu o sa van mai lu mai o le wa fa ilo mai le tua e le mele a fie o mama fa mai e afalo mama na te mana vai ale fa to a mai al te mile fa mai le tua mana fa malolo mama la le atoto ia te mila le nga fa ia te talo le swafa Yesu ke viso ma le pule wa mai ia te au le wo fo ai mai o te fa pe atu le mama le le swafa Yesu ia e malolo to fa le lia to atoto o le lawo fena mai upuya na mai ona wa e mamlama ile tu langa le tangata ai le lo mo e tu le felo mo le tangata la no tu o le vi inga ave le tu a wa le ufatino le wotino mai ele e fena ngalo le tu il tangata sa fia mo se fa malolo a vai le tangata le na mai te usanga tolu se fulma le val
Mau si la tu Yesu, si la fia fo ia lona tu ngata sa ia lona mai walewa na ma. Peta lai tu le Yesu ia te. Me e te fia malolo. Ale la sata oto ai. Ale la va tu la Yesu. E te fia malolo. E fa melanga tale. Ia, fia malolo. Mela tala Yesu. Tulunga avelo mwenga. Wai samali wai malolo. Wai lenga ilo atu Yesu la. Ile mai le nga mai le upon mama ya Yesu. Olo a afia ia ile mai. Fesili lo Yesu. Ie teimi e whaasino tono ato ele nganga o le atua, se tangata ala, wa una ina oe pe o ila wa ai wa whaalong, a o ngā lue atu le upo le malama e whai, o na whaelo atu e ie le tangata e atu ai. O isi la tangata fo ie, e umana whaelo atu e le atua, ai ele saua, ele ngā lue le nganga o le atua, la ngai tau o na iei malau tal tono, malau ngā wa tangata le leu whai atu, le iei i le mele, wa iei si mea o te whaamania, e umasa mafutanga, ai hanga i mai tua le pakanga ta vale fa pe mai fa mon molela usunga le li fa o ule sa fa pe na fa ilo mai le tu ia fa pe tu le tanga le sa fa pe ngalu ala la me wa sa wa ole wo ma sounding ele o se me o le temi lena fa fonga mai ai o fa ia o le temi tonu ana ngalu mai ele mana matautia le tu fa malolo ai pangale anga sa me o te fa tu ne to le la fa la talo mo ele ai ele o se me al tangata o le Mealofa e a mai le nganga o le atua e whatatau i le whina ngalo wha sino le atua i se olo fia mawalan wha malolonga i teimi lea ngā lua mai lo. Teimi na o lai flow le anointing. Ia. Mai mo o mia i lava o na wawe o na tatou respond. Ma tatou tali atu. La o teimi lava na le. Ia, lawa iai. Unga fole le malosi mai. Ia, le unga le nganga o le atua. So we've got to respond. Be and so no le uli. Au tangata fo ia le minister e watu le faamalolonga mantua i le tala Dr. Gail na sa fai mai fa mai o tangata ia latu te e ngā lue mai le nganga le tuma watu le Mealofa le faamalolo ai mai ua peina ani tangata fo i le oe e tufa meni postman kufa Mealofa e kiri waku ne e se latou ele o latou e ana le Mealofa ele o latou e ana le manda pau lava le mea o le ustai le mea le o mai le nganga o le atua amen ia whaaloa atu o le muli tai lava le mea le whamai le nganga o le atua e whai it's not a switch fo ile le na le ki lava ia operate pe sau mea fo ile le oe lava ia it's as a spirit wills amen pule lava le nganga pa ia i ana Mealofa malona whaatinoina ia ai vai vai tangata ia pe afa pe le wanga lua ina nei la te mi le Mealofa le faamalolo mai e mena o te mi ale a wa fa langa le wa ye le tu faamalolo te mi le o le wa ye le atmosphere le ile te mi le of power anything can happen o ngale wo pe wa ignite fo ile wala ngona o me tangata e ke whalonga kui o kingo o ele mai wa maka pe o mawhanga pe o ma ingi e se o le wa ye le whamalolo atmosphere of faith rises mai se lava le wa to tele tangata ke usia pe wa stand whakasi fo ile le kemingi wa unite ke milanga al tangata whatamala tangata te mile nga ke le toi mawal te mile ele whatali la le tu tangata ele fatali le tu angwa fa langa le o man fa ilo mai lo na nganga o ele pepelo la le tu fa pe ele malo lo le e tele ele fulele o ele nga wa ile pe le o fina lo to mo le nganga o le tu o e masa salo fo le te ton mai le ngalu mai la mana o le tu le te ton tanga ma le fa tu ale taimi la le te la ngona lo e tu pe la fa pe la ke le o cha tu mai lunga wa foi la o me la wo ye le mana mo tau tio le tol te mile ia mai te fa longo tu le atmosphere se o mo kwa pi wo la o mo le le atmosphere foi le ke vai kwa o tu i fo le se longa contagious foi le all of us instantly wa makanga flow le wa ye te me alulwa ia wa umalo ya le la foka o fo lo ma fo wa la umalo lo ia so ku akula ia ala wa esel me la pasi le nganga le tu mantu fo la Vaega le fa mai lenga o fo le ngo fa mai to a alulo le li
ele ko alo ko fakali ale le va ngfolele sa va li I ema fa longo ko fa longo la lo le fa be se le se o la va le sa le fa fa lo le e fa ile na lo to lo te tonu le to te li tonu le mele wo ye ne e masa salo pe onga lu me le to ama le ngo fet pe o fo mai wa matana le mo mai ton fitinga ma a le la ile nganga tu ato mene al ka miange ele ko kuse ke mong il ke milo o wa fio mai le tu lo ma malu malong ma ti ya fa lo long fa va venga isa o mea ye mo le kale sia ma tanga te tonu le tu pe ngai fa long o la fa ngalong pe ngang tu fa to Mealofa ala so lo Mealofa la Mealofa ala fa malolo ala fa malolo la Mealofa la so na ya pangale e va tu Mealofa la te popula mai pe fa si la vai pe mo pe le mo ya la me e te toi fo ya le sa Mealofa ele ma sa mena mo isa nga ele o te tonu lo to ele o fa pe ona tupulo fa tu tonu ya te o le wanga lue mai le tu malolo ala le si le sa o tafa e te fa pe na ya isa ele o mo ya ile manatu ya te o le atua le wasia o ile aso o na lo Mealofa le na sa we me o mo le aso le lo ngola we lungo lo Mealofa lewa awesa ya la pikele manga o ya la me ya so le se kanga kaya vele Mealofa le aisa o ngai wa kako va aya tato ya tato a tato te le va ya tu le au le tu le o lo ya Mealofa ne ya le la fa ngolongo mai la fa so at fo ya ele se va nga le fa malolo ngomle o por poto ya baila e fe mol ma wa ya ne Mealofa amen le su nga le nganga le tu le ma ale fo le fa ngo e mai fo ma le o por o le mal malama ile o lo ngalue ina yam fa yon fa ngo fil tanga ta le wa pe o ile ila e mo ya la ile ilo se si nei me na o ale te polonga ele o ta tonu man me le te mafati ai amen ya le fa ngo la le si swinga la le ile fe mo ma wa e o nei Mealofa o le upo le poto ma le fa malolo ngai fa ye le amen o le Mealofa o le upo o le poto o se faalinga mamana. Amen. Supernatural revelation from God. Amen. O se faalinga mamana mai le tua. Mai le poto sili ese o le tua. E faailoa mai ai le mea e fai. Amen. E faafeiloa e se manaonga. Hallelujah. O le poto le au mai e le tua. Tatou te faatino ai lona faamoemoe mo se faamalolonga. Amen. Le tatou tala noa i taimi o tuanai. O e o mai le upu le poto le po se upu. Yeah. E o mai pe se faalinga. E o mai po se manatu. Amen. O se impression. Prompting. O se mea o Sofia ai oi. I se mea e fai. Amen. Fa mai o le mea tā ua lava la mo i tātou. Tā ua tele le mafutanga ma le atua. I lana upu ma le tatalo. A wā o I. O tātou mafutanga le ma le li. Amen. O I e a o ai. Le tātou whaalongo manino. Yeah. Ma le tātou whaalongo totoa. A o whetalai mai le atua. Amen. Amen. Ia le upu e masanin whaapea se tasi tangata. O na le atua whaapea. Prayer in private equals power in public. Amen. Bea ona ta ua e le uli. I le tasi tūlanga lea sa o meili whaamalolonga i le li. Ai whatoa uma lava ona fo I mai sa whapena ona whaia lana mafutanga mano Yeah. Amen. So Yeah. prayer in private or time in the presence of God. Amen. Prayer in private equals power in public. Amen. Amen. Sa whetalai e su I ona so whaapea. O te le whai fua fo I se mea. Ai beitai, whaapei o nā o mai e loo ta mā ia te au o mea ia o te tautala ai. Amen. Ioane valu whai upu e lufu valu. O le si whai upu lea whamai e whetalai ngā Iesu. E te le tali tonu ea o au o I te tonu o ta mā. O ta mā foi o I te tonu ia te au. O upu o te tautala tua ia te utou. O te le tautala fua na o au. A le ta mā o lo nofo I te tonu ia te au. Amen. O ia lava na te whaia ana ngā luenga. So there is a total dependence. Yes.
le faalango i le lii, i le atua o te mā, o ia au mai upu, o ia au mai le faasimamanga, a tātou e faatalitali ia te ia, o tātou e hao le tātou faalongo ia te ia, le nā fionga, i le taimi panga noa mai ia, ina ia whapena, o na tātou whaia, e bei o na ia whina ngā loa. Amen. 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 O le whaamalo longa, o le pipili pe tesa, pe le sasa noa le uli, o le sa operate ai le upo le malama. Ai sa iai fo ma le upo le poto. Amen. A whaitau fo la ia le Ioane lima fo upo whai mai. A wā, a ho i o naso, o le tali le alta malon whai a Yesu. Whai mai, a ho i o naso, walu wifo i le angelu i le tae lenga. Ma whaangepu le vai, whaangaepu le vai, i le o le ua mua ifo. Ina o ngā epu le vai, ua malolo o ia, i le mai na mai ai o ia. Na iai fo i le tasi tangata, na mai tau sanga i tolu walu. Na sila fia e Yesu ia te ia, o ta oto, o sila fia foi, ua loa, po ua leva, o na ia te ia le mai, o le upo le malama la lea. Amen. Wai sila fia Yesu, ua loa, whamei ua leva, o na mai le neita maa pipili. Whamai watu loa le lii o le upo le poto, o feta lai atu ia te ia. E te fia malolo ea. A watali mai o ia leli e le ai lava se tangata. Na te tuuina ifo a uta e lenga, pe anga epu le vai. A luifo a au, e mua ifo le tasi ia te au. Feta lai atu loa Yesu, le upo le poto lea, the word of wisdom. Ia, le wa watu lea nganga. I nātu ia i lunga, ave ia lo muenga, ma ia e savali. O na malo lo leo tangata, wa ave lo na muenga, ma ua savali. Amen. So e pe leta te wa ai lava i, E ngā lulu whaatasi a Mealofa nei. Mealofa, o le upo le malama wana sila fia ai, wa leva telena ta oto sita mai i ia ai saule angelu nga epule vai ai tama mo mai stangata mua ia alea la na ia feta lai ai loa le upu ia mafa pena loa ona malo lo tamalea o le upo le poto sa te ina Yesu i awala ese e faamalolo ina i tangata. Amen. O isi taimi sa faahe o na lima i lunga o ilatou. O nisi taimi, sa tuulo na tamatama i lima i to tonu o talinga o le tangata lea sa ma malo loa i loa ia. O le isi taimi, sa fehanu o ia i le palapala, ma nini matal tawaso, ia mai uina vaai. Sa tutuli i fafo te moni, ia manganga leanga mai isi tangata, sa faamalo lo foi i le na e oi e ala i lana tautala to le upu. Amen. O wala ese uma ia sa fa pena o na fa malolo inai e le alii ia tangata mamai. Ia e o foi langa luenga Paulo. A tatu vava e ngā luenga Paulo. E iai fo i altu langa lea e ngā lue whaatasi Mealofa nei o le upu le poto ma le fa malolonga. O Paulo fo i sa fa malolo ia mamai ini awala ese ia. E pei ona taita i nai o ia e ala nga lue atu o le upo le malama ma le upo le poto ia ma le whaamalolo ino mai. Amen. O le whaataita inga sa whaahe atu fo i ona lima i nisi. O le isi mea na ia au maia ia solo o le tali ele handkerchiefs and aprons mai i ona lima ma avatu i ema mai ia ma ua malolo la tau. Le ma fai ona malanga solo Paulo a o mai tangata whaatuatua. O lato i loa le mana o le tua o lo ngā lue ina le nei tangata o Paulo. Ia ma au mai a mo me o lato solo ma aprons ia ona tuule ia i o lima o le apostolo. Matatalo i lunga. Matatalo i lunga. O le anointing, o le whaamalolonga nei, o atu ai whaamalolonga, ia i la tau pe avatu ia
ia solo ngai ia tu ui vaenga o lato tino o lo fa pena ona mau e fa mai sa fa tuina mai fo e Paulo le ali itala vou le engo ia eu tiko mai le oti ina ua fao o ia o ilunga ia te ia ma fusi atu ia te ia o le le sa la unga Paulo e te faamalolo ia ma tautu ni mo ia tautu mo pa uma ilalo ia pa uauti me vele le nga fela unga tautu ni mo mai te le loa se me te wo o tu ia te oi ia te ifo ia o leve vesita ngata i ulunga fa penga umala me le tu puleri ma walunga fale le nga fa ia fa pito lunga ia lela e fa ia la tautu ni mo ia o mana ia la unga Paulo ia pa ulo ia tu vesi umalo ia sa lo le to i Paulo fa o lo lunga pe le fa fonga mai e au wala ese nei e fe mole ma wa ele mana faamalolo le atua amen ia sa mo foi tatalo Paulo mo le poto ma le fasino manga le atua fa mai le fionga le atua na tatalo Paulo ia a mai lo le upol poto ia te ia ele fa mai la le upule na le fasifai upulna ana le fa pe mai la vasata tatalo Paulo ona fa e lo le ona lima i lunga o le tama o popilio ma faamalolo loa ia te ia ngā luenga na e lua valu i le mai vela i fa mai o ta oto foi le tama o popilio i le mai vela ma le sana toto ua alu atu Paulo ia te ia ma ua tatalo amen ona faele ona lima i lunga ia te ia ma ua malolo o ia amen amen ia ila le tele o wala le ele tasi se wala fa ilo mai wa ta to fole a solo le wala le fa pe alu e ala le wala le o le nganga le tu wala ile ese wala fa longo fa fonga mai fa longo ia e fa ilo mai le mana a wa fo ilanga ile o se mel tanga te fa a le fina ngalo le tu le u fa tino mo u fa ilo mai ai mo miela se me fa ngalo o tatou la o tatou pe o avea ia e moli la finga lo le tu ina ia tino mai fa malo longa ma le mana le fina ngalo i mo le kalesia se fai atala tala le te mana tua se tasi ma tu fai a onga sa fai mai a lai halu i Amerika la halu e a fine e la unga i le isi e kalesia ala lai ele i o ele i le sa uni il fale ai va ai le vision le faalinga pe va ai atu i le atu o le teine ai failo na ofu na numoana ai vai atu o lai e pe lai vai atu se ata o lai el watu ia fa he e ona lima i lunga o le teine ofu na numoana le ia na atu le pe wa malu lo le teine e na tele i lo pa na ia alu atu lo i o ile fale le kalesia le mai fa pena ona o le pe se me le fto a tupu ia te ia na rotola ia le ma vai solo vai solo fai ala na la unga wala na la unga o te muli foi le wa ai tu ala ia ave ona mata te mai tai le sai vai vai atu teine male ona fo with vision ai le yo amen o le upo le poto wa foi o le me tupu le lumana ia fa mai vai atu lo le teine male na vai le miti malona ofula no moana lea ia ma me oi na vala au le teine le sai luma fa e na lima teime fo fa le vala au te talo i moistangata ai bel teine mo le na vala au ia saulosi so lea ia fa pena non te talo mo ia ma va ai le teine le i le fa malo longa i le teime lava na instant healing amen e va ila ia e fe mo ma wa ia le nganga le tua mai fa onga tangata la ua ready pe la usa uni e fa ta pena lo tangata mo le fina ngalo fa sino le tu le te mile mo miel me ana fa le a wa sa ili mai ele nganga le tua ia le o lo fa pe ona vanoa pe o lo watala fe ngai le na te mo linga me alo fa le ma fa nga ina te mile o lo mo mi ai ia mta to o tu le va ngalo ta to te mile va ngalo fa o fa malo longa mal me alo fa tu man to fo me alo fa tu fa tu mana wa amai te taimi mo se fa moi fa pito alava o se me alfa mana o tu ina mai ina ia fa tino se nga luenga po se fe au moli i se tu langa lo alia e mai i le taimi ale na i le taimi ale
E pe whala na mo mia le whaamalolonga, manto fo il tele o meolo a fie tātou. O niso mea a fie tangata o mai le wala aupe o mai mo mia le te talo mo le whaamalolonga. E a fie mai o na Vaega o lātou tino, i teimina na whiola mai pe na whana mai ele a toa. I teimia lai pepe ai. O na te tono paua fo io, ele a toa le teimi, e o mai la ele o yeila, le ato to e tupu ala alola ye me yero a fia la to defects la ia since they're young, you know. Ai le ngata foi lenga o taimia ye me fo ye fa ye mota o tonga ai o mai fonga o niso taimia ngalo se me fo mai to tonu o tino tangata ma fia ai a le ngala le tu ona o le yele mana le o fa tu ye o ngalu lu e ma fa ye la o fa malolo wa ni sa tangata o taimia o tonga ni sa tangata a fia me yo fa la ta vale mo me o fa la fa fo se tupu mai ai o mai lola ia ai fo ia la le mele sa fa long mai nei pe se fa linga me pe o se me ola e va ia tu ele o mai ia le la te watu ia le la we ia te o ele mele na va tu e te ia mai tan no sa o mai te talo nga ia a fai tātou te maua le upo le poto e ala la i whaalinga. Ia, o rea o mai mea lofo le whaatoto, ma tātou i loai, e au normal masau sal, o le atau nu lava le vāvenga le na whilinga o loi le tua, e a watu le teimi le, te pifo e lana e whalonglongo mai nei, le ai, e moni a mea nei, mantu fo e lana le mea le ntupu le, i le pipili le sai lumole, o le malu matanga o whilinga luenga tolu fa ipu e ono le vadu. O le teimi le sa mo mielo, le mea lofa le ngā o tuelo pētaru, ma yoane i, ia e fatu lope te iai, vai, e le se maa meo ia maa ua. Ale vai, o le mana onga le i, o le whaamalolonga, a ua fo i lepe, o le ola ia i me fisosoani tangata i pe aisi. O le mana onga le i, ia malolo ia, na le to isi le i, le ala fa mai lol tala le ape te u, fa mai, e le se maa urupo se a rio, ale mea wa ia te, o te avatu le ia te, o te swafa isu ke riso Nasareta, o te whaiatu nei, i nasa vali ia, ona ia tanga atu le ia te ia lona 5 taumatau, fa atu ia te ia i lunga, ona fa malosi lole ia ona vae maona tapu wae. Wa hoso ia i lunga matu, wa savali foi, wa ulu fa tasi foi mai la ua, ile malu. O lo savali ia, ma oso, ma bibi i le atu. Wa ile fa manu yanga le mal Mealofa le wa mai ei. E o le Mealofa le o le faamalolonga e tau nunga se oli ma se fifia o tangata le ua whapeono o te ele Mealofa le i le aso le. O le arte mea, o le whatuotua le sa whapena ia pe teru, mai yoane. Whatasi mali nau mai o le a fo o le sa whapeona no foi luma. Ia, whamai loi le se mea, a le whapepe i se mea, mai, e le se mea, a le whamepe teru, a ele mea le la watu. Le la whape i o se mea, lofo po se mea, ai watunga. Ele ai, o le me silia lea, o le me malolo o le me alua e ngalue ai mato e mawailan whalawa le sa aise iluma i ale la ile to e silo i talo faisi ai nga wafe mai ele fifila wa nga le sa masa nena mai masto ina le iluma i wa mai wa ese mele wo pese to la totam sa le pese sa pese fa se le wo pese ton le wa vivi il tamalo to ton va meio soso e alua na fia la yo soso ai sa wo le vale yo soso va ia a ufalan faamalolo eleli o le metele tango mo e fapelo aule te le to fifa ngalo lima le sale na lo lima le sale le esa bo fifia lo lot tango tu o tana to le ase me ai wa lo yelo lima esa la ngafala ngale wo fifia lo lot wo e va lima le sa fa ngaso ale la fa palengi lo la le lima le wo fo le wo faamalolo ya ongol fa tu le o tupu mai ate o e ngalulu la ma me halo fo mane e Mealofa le whaatotua, ma le whaamalolonga ma, o le whaatotua, ma tu wale tala mai, o le tatalo tangata whaatotua, e whaamalolo inga le ma. E la te me kaunga lifi mai le whaatotua, tangata le ma, ina e whapeona o mai le levo le yele, le ngalua le ngango le tua le temi le, ai le ngalua me o levo lunga i ala te au tilo atua i lunga, ai le sau lunga lo whaatotua, inga e mwhai o ngalua mai lo le ngango le tua, bai tau whana e malvae ngal tangata e whai, o le ngalua ngal tangata e whai, o le whaatotua ma te tom, e ma whaatino lo me le whamai whai. Amen. So o Vaega la ngal fatutu e o fatasi ala mal faamalolonga ma e tau o tele fatu wa o fatutu o le faalangolango le me e fa mo mo tangata le kisa e tele sa te no fono foia po le mele pe o peleo a e saulo lava me e te faalangolango le mele fa mo mo ya malolo mauti no lo e tele vai tu lo faamalolonga
Ia al faamalolo ngale wo nga mai ona fa tu ia fa umale o va ngale mulbuni. Ole fai o Vaega. Ia faamalolo ngale ma fa o va. Ia faamalolo ma le fai o Vaega. Ole ma record tolu fa upe tolu ma le fai upe lima. E fai le fai tau ai faamalolo ngale o le tangata o ngase lona lima. Fa mai o fetala yetu Yesu i le tangata o ngase lona lima. Ina tu la ima ia i te tonu. Ona fetala yetu le o ia le tangata. Ina faaloa loa ia lo lima. Ona faaloa loa ai lea e ia ona toelele ai lea lona lima. Amen. Mantua fo il fai o Vaega ole o lo fai ale o se mea. Working of miracles. You do something. Lea la ana le fai atu le lii il tamale faaloa lo lima. En fa pe lai tu ai la lo lima. Ele o tu ilunga lo na lima fai se mea le fa to Yesu. Ia ele malolo fa mai u faaloa lo na lima. O ia fai ale mea lea le Vaega lea. Ia ona tupu mai lola ia lea o le faamalolonga o ia fai ale mea lea. Yeah, that's the working of miracles and healing. Amen. Ole isi mea lona lua sa fitalai fo Yesu i le tamale na nini ona mata palpala ia ele palpala ia alu loe e fufulu o mata i le vai ia na tai ale stamai o le vai fulu ena mata ai ana fa pe musu tamale alu le vai fulu na mata fa nu eleva ai e lon fa malo eleva ai lona fa malo se manu ngal palpala o mata eleva ai ai ole tulanga le ole ngalu lue Mealofa ia dua ole faamalolonga ma le fai o Vaega te mantua fa mai tara li si fai a onga that a healing is a dinner bell for people to come home fa mai ole faamalolonga e pe o se longo fo ilele longo me ai pe te mantua hostels ia masa fo ilai e tale tinale longo no mai lola i tamaiti matamala ainga falo atu ding 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 yo mai lola i wa mamau le menga loe ai po le lato farm po se lato fatu anga falo mai lo tata tu lo yo mai lo fa mai la tali si fa ha onga. It's like healing is the dinner bell for people to come home. Ma wa tena tata se longa la tupu sa Vaega pe tupu se faamalolonga pe ala mai i se afo i nei sa tonga pe io fatto au mai lola i le ainga atoa i le lii mau mai talia le lii le ma le whaotanga i le lii so o se challenge o se lu i tau mo i tatou lava that e pe whapele o le gifts of healing here, but over yaso fole so no ile uli tala noa ai i le faamalolonga o le avea i sili mo le tino ke riso tangata o ta ua o le au fatua fa he o tatou lima ele o yai lale special gift of healing but it's a mandate o se se me o polo ai avea i mo tatou malabo e fatua tatou ai tatou fatua ma is a challenge to all of us. Yes, amen. That we can step into this way, into this place. Wow, mele na maliwa lo tatou ali sukeriso. Amen. Ona fa lava. Malolo ai tatou. Ma ole tu fa mai I fenga tu ai o le tu o le fa malolo. O ye fa fa malolo. Ele o tatou a wai a mai le Mealofa fa uta le o le tu. O le o fatu ina I tatou I le ngaluenga e fatino ono lona fina ngalo le ya au fai una nei a o ngal nei fia faftaia ile tua ona o nei mea o te tonu afo ua ve fo I le o ngo Mealofa nei ma me mana ne langa o toilanga ia ise langa ona fo le tatou ngaluenga le kalesia tu la emelta so ofi ngaluenga o me ia tatou te anga ia luma ile so malo se o le mawhai e mai whapitoa I le atua, o mea mamana mei. Aisa, e mo o mia le au whainga luanga. Mo o mia le tau tele o e ngā lulue. Mo le tau tele o e ngā lulue. O le whainga o fia fo le tau awe o tatou ngā luenga, ma tatou awe ngai tau sofa. Ma te whapea te o mene, o mea mo ia. Se tasi fo le whanau sa a fia o lai titia. Le li le sa whapea na fia te matamata mo a kakomi fo ia.
ia na amata o mamaola na mata le ko ma tu o ai mo TV o le la bo tu e tani ngai le langonga la reta ele vai ya we na uri in fia tele maulu la ya lua ya e fiu e tawana o mai a lua la so la ya mo lo la mena ya ba mai la mo le mana e whanonga tu le lunga TV po o lese whai la haunga la e whanonga tu pe o hele tala no mai ai o lo taimi lea o lo taimi lea ia whatulu ala mata fo ile ia whinga o wavenga ma faamalolo peni hin ia la mera whai ala i titi lea o fia mata tere ia ta aka komi ia lea tu ulona li mai o le TV ala ta tala mai wha peni hin tu sasa mai peni hin ala tala ia Wala pe lima tau sanga. For my whalunga tu for my Benny hen. If there is a healing, if you need healing in your body, in fact, my lima Benny hen in lungo TV, come and put your hands upon my hands on the screen and believe that God will heal you. Alena lima tau sanga. Sau rotu e. Well, fatu tolta mai titi. Na ia lava le whaia na meile sitting room. E tu umai mona lima. Ya umalu atu ya matou fa mai mam ese lo fa longo fa malolo faamalolo wata te fiwe vala au fa pe mien to fiti la fa ai pe o vai tu ai fa be o ngata a le leo TV mo ko mo walu TV mo tu ai tu ai no volume lai no lai sa o ma ia talinga be sili ave va ai fo mai ele a matale ya o ya le ala walu atu faamalolo o mai te minei e ma tu ile ia se fa fitau li on talinga e ele ali ai ole fa va venga le di o mai te minei a ta tu le fa tele le tu pe ta tu te fa tu tu ina e ta tu te la alo e mene a meia se vole vanga fo ai mai to al fa ia le mele to e ta sila fa te ngale la fa tu e se ta sitina mo to ma o fa ia na sa le si ia fi le women's club au te latu la leva ai mai o tango ia e lo tu mai te ol pepa nga saulu vale ala fa pe nga ba ko le le ngo man tu fa menga le fa pe saulu vale ala ta o te le tangata le ngo ia e loi so ma kwa o wofo asol ele ia o te mo le nga saulu maftanga le ale wo fa ile nga ngo le tua tu si le ngo le o le melo te na te lo fa se fa lo baila ia tina le o le speaker wait o le speaker tina pa langisa speak but a year ago. I think a year ago. Yeah. Lala e foi nei falongo mai la o le tau lo ingo ele tai le speaker le amato guest speaker. Au ia sa vole le tatalo. Ia tango rola ia le su I fola na pepa. Tango lo ave la tu tai mai. O le ingoa nana o mai le tua ia au sauta vale. Au sauta vale. Na e male fe au momo e ave tangata lea ia na umalola ia au mai lana upu fa perfectanga ia te au se upu be fa malosia mai ai se mea fo ilava pina ngalo ia leli ai va vai la ia fa maonenga nei me o le tutupu ne nei me au tatou wa ele mafai o na tupu o me foi le fa pia o lo afia o se mai po se fa mai po le asa afia ngalo i oi o le fia nei langa ia lo fa tu ala fa tu le talo mo ala ta tu fa ta se o ta to lo to pele o fa long ale mele la to o la le so o por mele e a fo e fa o me o la tali atu le upule o fa long ma le o ngale o fa long mai e lo se me ase tangata o me mamana le tu o me mamana fo ila le mamana le nganga le tu e o to la fa malolo ngai ate o ile ni tu aso a fa pe po la lava me lo a fia I oi po e ta oto ia na pa ia lo lima po lo au e o fa ngolongo fa na batu ia so sol me fa penala le batu a tango o ia a le la fa tu le talo ia te oi a umana e te talo le na e te tomu le ia mai fa tu e moni ale upo le tu pe na tatu o ina ne fiafi ia tama o le talo ne fiafi ma to te fa le nga ina le nga ngore mai le nganga fa mai o le ngana ka nesa le nganga le vai ma to te fa le ngaina le nganga le fili lo anga I mai o lo ngalue mai tua o e lo a fia ma faina
a whapea o na whae o lato lima i vaenga o lato tangata lo whapea na fia tama lau faamalolonga ma mana ia whapea o na whaatino ina nei e ala lo lato tonu ma whaatua tua ia te oe. Mātou te whaalea o ngā ina nganga nei o le mai ma whaamai lo suafa Yesu Keriso o le mana o le toto oe Keriso o whaalavalava ua malolo ai mātou e te lei mali ufua le li ie o whaalavalava mau ti ngā na whaamomombo ina oe ina ia malolo le tangata te tonu ma tangata whaatutua i le nei lai tuaso ma nei a fiafi o i umalava o te li tonu ia te oe ia whaailoa ma whaatino le mana whaamalolo le oe lo mātou le ia a wai moni ma lau whaamalolonga e moni lava o oe lava le atua le whaamalolo ma mātou te taro whaatasi mai la tau le nei fiafi whaailoa lo mana ma tautia whaailoa lo whai vavenga whaailoa lo mātou le ia le le whaia o mea te tele ma vā venga le neia fiafi me wasuia o na o oe lo mātou al tue te wha maoni la upu. Whaafetai lo mātou i suinga, whaafetai lau wha malolonga, whaafetai i mea fau, whaafetai i tūtino fau e whaia, ma e wha ato toina le neia fiafi. A wa o e te whaia e leo tangata, a o e te whai vā venga, whaafetai lau wha malolonga, whaafetai wa e tali le neia fiafi. Fo i levi inga ia te oe. Ona oe lava Yesu wala o toi nei, ia alalanga whanau le atua. Amen e ma amen. Ia awha pe umana e whaiala nei te talo. Te li tonu e loa. Usita i loa le upo le atua, e wharongofu mai le atua, whata i ta i loa na e loa se malonu fua, whata avalvale po la wheelchair, ia le asua ne a mataleona e whata i ta. Amen. Ia ona soafa Yesu Keriso, ma te alofa te le ia te o tau, taifo i le media nei a fiafi o le lato, so mai. Manuia le to la fa fo manuia to en o leva ya ona swa fo Yesu